nihin okos nithum thonghnikul da Hakha post thong Chimnak sham kan thok changlai Rihkhawdar le Zokhawthar Ramri kai an Khar caah Mizoram a Myanmar Thilri man a Faak Chinram le Mizoram chole thalna kai an Khar Hrawng a Mizoram chung a Myanmar ram in an lupi mi Thilri man akai tia thai asi India Myanmar Ramri kai number 2 tia an au mi Rihkhawdar le Zokhawthar karlak kai chu India le Center Bureau Investigation ni July nikul leninga thok in arak Khar Myanmar ram in India le a alut mi Rithai si le kuwa thai polkong a Pehtlai nak tua ding in India le ni kai an Khar chung mi asi tia an tina in zaitik ada an hun than lai ti mi fyang in thai asilo Rihkhawdar le Zokhawthar kai in minung chu lu chwa kho asikauna in Thilri balte zaiman lupi kho asi lo cha a Mizoram chung a Myanmar Thilri man alat in an kai tia thai asi Indianapolis High School Pahnih a Hakha Chinca an chong lai Chin mi tampi khwa an saknak US ram Indianapolis khwa I achauza High School Pahnih a Hakha Chinca an chong changlai tia Thawng kan thai Hakha Chinca chu Southport High School le Perry Majindia High School a chon ding in timtuanak asi I thonghnikul li okos thla in hin chon sham an thok changlai tia thai asi hi kong he Pehtlai hin Indiana Chim Baptist Chasa Lectoric Cha Director asmi pu thla sui tlwang ne ni Hakha Chin asi Indiana a hin Health Education Court ti bantuk le rian an tuan nak te na a man tampi khol chu Hakha Chin asi ti hi data in alangtuk afyang kau I hol dang asilo Hakha Chin cha asikau lai tia chim Spanish French le Chinese ti bantuk cho hol pol an chon bantuk in Hakha Chin cha zong cho chon chan chung a elective in chon asilai tia chim chap Hika Perry Township lai mi kan ibut nak big High School Pahnih Southport High School le Perry Majindia High School a class period chung a elective in an chong lai Spanish French Chinese te na lak ton bantuk in tia chim Kahdohnak lak a Thonginn in Zaammi Lashio Thongtla Zakhashong an thi Shandam chak lai Lashio khopi Kahdohnak a chho cho ma liao a Thonginn bau in Zaammi Thongtla Thongni le zanga lenglak a zakhat an thi tia thai asi Lashio kho chung a TNLA le SAC Ral Cup an ika chu ma liao July nikul le ni riat a Lashio Thonginn chu Thongtla pol ni an bau in an zamna tol chung mi pakhat ni Thonginn hi an ma te in an bau mi asi hi liao a hin Thonginn pong a Kahdohnak zong a Thongtla a thi mi pol hi Maithal in ka ruang a athi mi an tam dau a haulai ni da an ka na ti mi belte fyang in thai asilo tia chim Thonginn in Zaammi Thongtla Thongni le zanga lenglak a thongkhat le zasari shong hi TNLA ni an zau khan na I adang zariat shong hi atu tiang an sining thai asilo Lashio Thonginn a SAC ni thong an thlak mi na ram khel Thongtla pa zathum le nu somsari zong an luat tia thai asi Myanmar lai a Petrol diesel Phorh Pehtlai in Phih Mizoram Longtlai district in Myanmar lai a Petrol le diesel Phorh chu phungning lo asi cha a YLA le achauza lai ni Pehtlai in Phih khamnak an tua tia Thawng kan thai Longtlai kho chung Petrol le diesel zuar tu station paruk ni Myanmar ram lai a Petrol le diesel zuar nak nolpek ding in an hel ding in zuar nak nolpek lau a chun Longtlai kho chung I Petrol le diesel zuar nak station vialte kan Khar di lai tia July nikul le nikwa a chathan an rak chua chu kong he Pehtlai chun CYLA ni Longtlai district in Petrol diesel le urea fertilizer phungning lau in Phorh asi phungning lau in chole thal nak to asi cha a mizapi chawvo Faak pi in anhor swar I mizapi ni harnak Faak an tong chwama tia July ni somthum le ni khat a chathan achwa mi a alangtar Longtlai in phungning lau in Myanmar lai a an lupi mi Petrol diesel le non pol chu Kahdohnak Thilri a an man I Myanmar ram I kan u naw na Kahdohnak cha a an man tia kan thai tia chathan a an langtar chap nihin okos ni thum jing lai suimilam pathum shong zong a khan rakhain lai a Phorh an tim mi diesel le petrol pungsomli le pungsari chu YLA manpui branch ni an tlai tia Thawng kan thai